ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. He got me a Lamborghini. Oh, well, that's nice. I haven't gotten it yet, though. Yeah, I know. When is that coming, that Lamborghini? We talked about this last time. The Lamborghini for a day or two, and he had access to the house, and he knows better than to be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. Do pre nedavnog hapšenja repera Didija Holmesa, niko nije bio svestan koliko je on zaista uticajan i moćan. I to ne samo u muzičkoj industriji, već u politici ima u više sfera ili ti industrija. I am a very strict and focused businesswoman because working for Diddy for 6 years trained me to have to be perfect. Working for Diddy? Absolutely. I love Diddy. You know, he's a good friend of mine. He's a good guy. Is he a good guy? I don't want to answer that question. And I just want to say how much I appreciate Puff Daddy for doing the kinds of work that he's doing. We're not going to get into sophisticated politics. We're going to talk about a problem that we have in young America. Pa možda 90% slučajeva najpoznatije ličnosti koje su se izdvojile određene godine bi se vjerovatno našle na čuvenim Didijevim belim žurkama. A optužbe i glasine nam govore da kada zađu određeni sati posle tih žurki, nastaju one bolesnije pod nazivom freak-offs. I optužbe govore da je tu dolazilo do zlostavljanja i snimanja bolesnih radnji od strane Didija. Prema optužbama, on bi koristio svoj utjecaj, novac i te moguće snimke kako bi ocenjivao te ličnosti koje su tu učestvovale, bile primorane ili koje su s namjerom želele da budu deo ovih bolesnih radnji. Ceo sve sada čeka navodno listu najpoznatijih zvezda koje su učestvovale ili ti bile su možda primorane da učestvuju u ovim bolesnim radnjama. Sada advokat Tony Buzbee, koji predstavlja 120 navodnih Didijevih žrtvi koje tvrde da su bile seksualno zlostavljane, znači tu su muškarci, žene i jedno 9-godišnje dete, govori nešto veliko. But the names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. These are individual cases. There are indeed other perpetrators involved. They will be revealed when that particular individual case is ready to be filed. They already know who they are. Ovako je ovaj advokat prvobitno govorio, međutim neke njegove nove izjave su makar po mom mišljenju malo zabrinjavajuće jer deluje da dolazi do zataškavanja oko tih navodnih imena u koje su učestvovale neke zvezde. Ali pre nego što nastavimo, dame i gospodo, zamolio bih vas, ukoliko niste da odgledate prvi deo od 26 minuta, tu sam dosta toga detaljno izneo, znači imam mnogo informacija i tu možete vidjeti da deluje da je estrada, filmska industrija, muzička industrija poprilično znala za mračnu stranu Didija i to su nekako kroz interne šale ubacivali u mnogi filmski ili ti muzički sadržaj. A sada za drugi deo spremio sam vam mnogo toga. Ne samo da sam pronašao stare Nickelodeone dečije emisije u kojima je glumio i Diddy, te sam pronašao gomilu jezivih scena koje kao da nam govore nešto više. Kao da nam je neko namjerno stavljao različite tragove, a mi ih nismo videli. Već sam došao i do imena kojeg nisu mnogi smeli pominjati, posebno ne u 90. godinama. Smatra se da je na vrhu piramide muzičke industrije, ima i neke blage povezanosti sa samim Didijem, a Michael Jackson ga je nazivao samim đavolom. Ko je ovaj čovjek ili ti đavo i šta sam sve saznao novo o Didiju, sada ćete u nastavku klipa i zaista šokirat ćete se. Pre nego što nastavimo, dame i gospodo, samo kratko da vam skrenem pažnju da podržite novi domaći brand Corvus koji je podržao ovaj klip. Znači, bukvalno su braća krenuli od nule, ali su sve uložili svoj trud i znanje da naprave što bolji kvalitet i imate link njihovog Instagrama u opisu klipa, javite im se i podržite ih, jer zaista potrebno nam je sve više brendova koji su osvešćeni. Intro. Lost in a world of lies and deceit, where the truth is hard to find and impossible to keep. Idiocracy's fighting for what is right, but the conspiracy runs deep into the night. Far from any road, we wander and we roam, searching for answers to call. In the early
2000s, Drake Bell was one of Nickelodeon's biggest child stars, but in the recent docuseries Quiet on Set, Bell shocked fans and the industry when he opened up about being abused. Od 1994. do 2020. godine postojala Nickelodeonova emisija za decu pod imenom All That, gde su deca bila glumci. Jedna od zvezdi te emisije, Drake Bell, je kasnije optužio Briana Pecka, trenera glume i dijaloga, koji se pridružio drugoj sezoni serije All That, da ga je ovaj seksualno zlostavljao dok je on još bio dete. Sada zašto vam ovo spominjem? Pa pronašao sam stare epizode ove serije All That i pronašao sam da je tu kao gost bio upravo P. Diddy. I ono što je jezivo, dijalozi i scene koje on imao su poprilično uvrnute i jezive, sada kada znamo šta je on radio u svoje privatno vrijeme. P. Diddy gleda kroz prozor deteta koji spava. I to uopšte nije bilo čudno. Ali to nije sve. Ima još jedna scena iz ove serije gdje klinci pitaju Didija kako bi oni mogli da probude svog drugara. Nikako ne može da se probudi. I onda Diddy daje logičan odgovor. Ako ovo nije bizarno, onda ne znam šta je. I zaista nekada deluje da oni neki ljudi koji smatraju da su elite imaju kompleks da su nekakvi bogovi, te namjerno stavljaju ovako neke tragove jer znaju da nikada neće biti uhvaćeni. Sada kada vidite Didijeve vlogove, snimke sa prijateljima, duete sa reperima, više sve to ne gledate istim očima, jer se pitate šta se tu dešavalo iza kamere i šta su također neki reperi morali činiti kako bi udovoljili Didiju zarad slave i novca. Diddy je promijenio zvuk hip-hopa i kao umetnik, ali kao producent za mnoge ličnosti, od Mariah Carey, Jennifer Lopez, a pronašao je čuvenog Biggija. Kao što smo već rekli, Diddy je bio poznat po svojim belim raskosnim žurkama, na kojima su dolazile najpoznatije zvezde i to su dolazile više od 1 decenije. A prema optužbama, nakon tih belih žurki, gde svi morali da su obuku u belo, došlo bi do famoznih freak-offs, bolesne žurke, koje su trajale danima. U vili u Los Angelesu, koja je bila i mesto njegove proslave rođendana, policija upala u martu. Tamo su policajci zaplenili zalihe za koje kažu da su bile namenjene za upotrebu u orgijama, poznatim kao freak-offs, uključujući drogu i više od 1000 boca bebi ulja. Tužioci tvrde da je bila jedna velika organizovana mašinerija od strane Didija, mašinerija koja je mogla sve zataškati ucenom ili silom. Prema optužbama, Diddy je ovdje iznajmljivao seksualne radnike, pre svega muškarce, koji bi, znate šta, radili sa gostima. Kažu da bi Diddy često kontrolisao svoje goste pomoću nedozvoljnih supstanci i onda bi ih terao da danima učestvuju u ovim radnjama, dok bi on sve to gledao, a često i snimao. U optužbama također stoji kako je njegovo osoblje navodno organizovalo putovanja za žrtve i organizovalo snabdevanje intravenskim tečnostima, kako bi im pomoglo da se oporave od zabava koje su ponekad trajale danima. U nekim optužbama se tvrdi kako je bilo žrtvi koje su bile nadrogirane i onda bi mnogi tamošnji učesnici u tim žurkama radili tim žrtvama šta god hoće i to bi dugo trajalo. A sada se mnogi pitaju da li su u svemu tome učestvovale i neke od najpoznatijih zvezda, svojevoljno ili ne. Advokat Tony Busby, koji predstavlja navodnih 120 seksualnih Didijevih žrtvi, tvrdi da će nas imena šokirati. But the names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. These are individual cases. There are indeed other perpetrators involved. They will be revealed when that particular individual case is ready to be filed. They already know who they are. And I'm talking here about not just the cowardly but complicit bystanders. That is, those people that we know watched this behavior occur and did nothing. The biggest secret in the entertainment industry that really wasn't a secret at all has finally been revealed to the world. The wall of silence has now been broken and victims are coming forward. Our team has had at this point
More than 3,285 individuals contacted us. I taman kada su se ponadali da će ovaj advokat obelodaniti sva imena i listu zvezdi koje su bile na ovim žurkama, koje su vidjele šta se događa, nisu reagovale ili su možda čak i učestvovale, opet dobijamo jedno veliko osvešćenje oko naše realnosti da novac zaista čini čuda. Ovaj advokat je sada izjavio kako će ove nedelje doći do prvih tužbi protiv organizacija, korporacija tipa kao što su banke koje su učestvovale u ovim bolesnim Didijim radnjama. Da, čak i tu postoje optužbe, su takve moćne organizacije ili entiteti učestvovali u svemu ovome. Međutim, što se tiče poznatih ličnosti, on je obelodanio da im daje šansu da se jave i da izvan javnosti sa svojim žrtvama se dogovori da im sve to kompenzuju novcem. Ovo nam govori da on je sada dao šansu tim zvezdama da one plate žrtvama i da njihovo ime nikada ne izađe u javnost. I kako rekao, neke zvezde su već počele da se dogovaraju. Da li ne mogu govoriti da će se mnogi izvući, jer gledajte, i ove zvezde nisu morale učestvovati u ovim bolesnim žurkama, ali dovoljno je bilo to što su vidjele šta se događa, a nikada nisu reagovale. Sam Tony Buzbee je rekao da zastupa navodnu žrtvu koja je bila 9-godišnjak kada je došlo do zlostavljanja. Da li ćemo ovdje ponovo imati primjer u kojem ćemo vidjeti kako novac i moć sve diktiraju? Da li će se mnogi moćnici izvući? Da li će da na kraju i sam Didi izvući? On je ipak 3 puta tražio mogućnost kaucije i da pred suđenje bude pušten i da bude zatvoren u svojoj vili. To mu je odbijeno jer su se sudije plašile da bi on mogao predstavljati opasnost počevice. A new bombshell in the investigation into who killed Tupac here in Vegas in 1996. The only man currently facing murder charges in the case, Dwayne Keefe D. Davis, claims that Sean Combs, also known as Diddy, paid for a hit on Tupac. According to court documents, Davis made these claims in separate interviews, including one with Metro Police, suggesting that Diddy paid Eric Von Martin $1 million for the killing. Zbog ovoga se plaše da Didi bude izvan pritvora. Inače, godinama već pre svih ovih optužbi mnogi su špekulisali da je Didi bio nalogodavac za ubistvo Tupaka. Prvobitno je došlo do rivalstva između Didijeve muzičke kompanije Bad Boy Records na istočnoj obali i Mariona Suge Knighta, koji je držao Death Row Records. Ove dve produkcijske kuće su dominirale u svetu hip-hopa 90. godina. Didi je bio mentor i menadžer najvećeg Tupakovog rivala, Biggie. Biggie je ubijen 1997. godine, manje od godinu dana nakon ubistva Tupaka. I ono što je zanimljivo, 1994. godine došlo je do pucnjave na samog Tupaka i on je pokraden. Nakon ovog napada, Tupak je optužio Didija i Biggija da su bojica znali unapred da će doći do ove pucnjave na njega. Oni su to žestoko demantovali, kako god ovaj napad je tada usijao rivalstvo istočne i zapadne obale. Tada i počinju glasine da je Didi uklonio Tupaka. Sada ćete dobiti informacije koje nećete svuda vidjeti niti čuti. Zatim ćete se pitati da li ipak neko pustio Didija niz vodu? Da li postoji neko izvan njega na vrhu piramide? Didi je blizu vrha, nevjerovatno je moćan, ali da li postoje neki ljudi koji vuku konce? Novinar Chris Cuomo je intervjuisao iz zatvora Suge Knighta, koji je imao kriptične izjave. On nas je naterao da se zapitamo da li iznad Didija postoje još moćni ljudi. Suge Knight je rekao da je casting couch stvaran, tačnije da se i muški i ženski izvođači prodaju zarad slave i to svoja tela. Također je izjavio da je pre Didija ovo verovatno se dešavalo i on je također govorio da je Didi možda također bio zlostavljan i da se jednostavno lanac nastavio. Također je tvrdio da je Didi možda bio navučen na drogu, tako je bio lakše kontrolisan i Suge Knight spominje jedno ime, Clive Davis. Ovaj nevjerovatno moćni čovjek muzičke industrije ima također jednu veliku zajedničku stvar sa čovjekom kojeg smo spomenuli u prošlom klipu. Čovjekom za kojeg mnogi smatraju da je bio na vrhu piramide muzičke industrije, a njega Michael Jackson nazivao samim đavolom. Znači, Suge Knight je u ovom intervjuu tvrdio da je Didi također bio žrtva zlostavljanja i imenovao je moćne izvršne direktore.
te objasnio kako oni kontrolišu zvezde, a to je posle Diddy nasledio od njih. Suge Knight je dalje tvrdio da ovi izvršni direktori od kojih je Diddy nasledio umeće i od kojih je navodno bio zlostavljan, na svoje zvezde utiču tako što ih prvo upoznaju sa drogom, alkoholom i seksualnim aktima. Čak je tvrdio i govorio o takvom kontekstu da oni utiču i na njihove seksualne preference. I onda tako vremenom zalaze sve dublje u seksualne devijacije. Suge Knight smatra da je Diddy upravo zbog toga skrenuo. On je također imenovao da je jedan od takvih izvršnih direktora upravo Clive Davis, koji je još od 60. godina bio predsjednik Columbia Recordsa, jedan direktor različitih velikih muzičkih kuća. Progurao je mnoge najveće zvezde, od Bruce Springsteena, Pink Floyda, Whitney Houston i još mnoge druge. 2018. godine postaje glavešin u kompaniji Sony Music Entertainment. Ovo nam govori da je Clive Davis i dalje na vrhu piramide u muzičkoj industriji. Zamislite, on još od 70. godina bio na vrhu te piramide. Koliko priča postoji oko njega, međutim, on nikada nije imao ni jednu optužbu na njegovu imenu. Osim sada od strane Suge Knighta, ali Clive Davis je sve to oštro, naravno, demantovao. Clive Davis je jedan od retkih koji se nije ograđivao od Diddyja, nije mu krenuo leđa. Mnogi su nakon optužbi počeli da se distanciraju. A po Diddy je sve loše krenulo u januaru, znači početkom godine, kada je njegova dugogodišnja bivša devojka Cassie počela da ga optužuje za različite bolesne stvari i kada je počela da spominje te žurke Freakovs. To je ista ona devojka gdje smo prikazali onaj snimak koja je pokušala da pobegne iz apartmana jednog hotela i onda je on uhvatio za kosu, prebio je i platio je hotelu $50,000 da ne procuri taj snimak. Pogledajte slike. Clive Davis je slikao sa nama već poznatim umetnicima koje spominjemo u ova dva dela klipa i to na početku njihovih karijera. I to je sada sve jedan veliki začarani krug. Ali postoji još jedna ličnost koja je dugo godina bila na vrhu piramide muzičke industrije. Što se tiče te ličnosti, ona je ušla u rat sa čuvenim Michael Jacksonom. Uprkos tome što ga se Michael Jackson plašio, odlučio je da se upusti u rat sa njim. I've generated several billion dollars for Sony. Several billion. And they really thought that my mind is always on music and dancing and it usually is, but they never thought that this performer myself would outthink them. Michael Jackson je onda obelodanio da je kupio čak 50% Sony Music Publishing kompanije, najveće muzičke kuće na svetu. Ovo nijedan muzičar nikada nije uspeo. On je govorio kako više ne mogu da ga kontrolišu, konačno je sam svoj čovjek i dalje je dodao kako je Sony jako ljut na njega zbog ovog poteza. A zašto su bili ljuti na njega? Pa muzička industrija je kao nekakvo moderno gladijarstvo u sport. Kroz muziku mogu da nam implementiraju šta da volimo, kako da se ponašamo, šta će biti popularno, mogu također da nam skrenu pažnju sa važnih problema. I ono najvažnije, ovakvi izvršni direktori uvlače ove zvezde ili ti dovlače one problematične ličnosti, od njih prave zvezde i onda ih tako kontrolišu, ucenjuju i slično. I onda recimo kada dođe do, sada recimo dođe do neke velike pandemije i onda političari nalože pomoću izvršnih direktora ovim zvezdama da reklamiraju ono što političari žele, muzičke zvezde će se povinovati jer su kontrolisane, kupljene. Međutim, Michael Jackson je učinio ono što nijedna zvezda nije učinila do tada. Bio je slobodan i mogao je da radi šta god poželi i snimao je totalno drugačije pesme od toga kako nas kontrolišu i slično. Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. Crying, she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. Ovdje on govori o Tomiju Motoli. On je tada uz Clive Davisa bio na vrhu muzičke industrije. Tada je bio baš izvršni direktor Sony Music Productiona. Iste te kompanije koju pazario Michael Jackson, tadašnje kupio 50% iste.
On je plašljivo svima rekao da ugase kamere kako bi se izjasnio i kako bi rekao svim prisutnima da je objavio rat Tommy Mottoli, a onda je na kraju rekao, znate šta, uključite kamere. On je pričao Mariah Carey, koja je bila žena Tommy Mottoli, i ona je tvrdila kako je imala velika zlostavljanja od strane njega. A Jackson je na kraju rekao ovo. Mnogi nazivaju Tommy Mottolu kao Didi pre Didija. Samo bio na mnogo većoj lestvici i ne bi verovatno nikada završio kao Didi. Sad i razumemo šta je Michael Jackson hteo da kaže sa ovim. What has it done to your career? What has it done to my career? What has it done to your career? In what way? How has it impacted touring, record sales? Album's #1 all over the world. All over the world. America's the only one because I don't want to say too much. But it's not #1 in the United States. It's conspiracy, yeah. I don't want to say too much. I'm done. Sada jeziva scena. Ovo je Tommy Mottola. Nakon smrti Michael Jacksona diskutuje na televiziji oko toga šta će biti sa njegovim neobjavljenim pesmama. Michael je pokušao da se iščupa. Iščupao se i nakon smrti simbolično ponovo su ga posjedovali, makar u digitalnom svetu. U trećem delu zalazimo još dublje u zaveru. Pokušavamo istražiti neku povezanost između Didija i Tomija Mottole. Ono što je zanimljivo, nekadašnja žena Mottole, Mariah Carey, je bila dugogodišnja Didijeva prijateljica i ona je izjavljivala da kad god bi nešto spomenula Mottoli o Didiju, ovaj bi poludeo. Iz nekog razloga ga nije voleo. Ono što je također zanimljivo, 2003. godine, znači iste one godine kada je Michael Jackson držao ovaj govor protiv Mottole, Didi od Tomija Mottole kupuje ogromnu vilu u kojoj je držao i mnoge žurke. O čemu se ovdje radi? Sada ste saznali, dame i gospodo, kako zvezde baš imaju uvijek isto mišljenje kao establishment, kako uvijek propagiraju ono što je u trendu. To je uglavnom jer to moraju. I sada je svima jasno zašto sam uvijek govorio da zvezde ne treba slušati kada vam daju predlog za koga da glasate, jer nikada ne znate šta se dešava iza zatvorenih vrata. Hvala svima što ste volili vreme za video, nadam se da ste uživali u istom. Ukoliko želite nastavak, ostavite like na video kako bi mi to stavili do znanja. Uključite ovo famozno zvonci kako ne biste propustili nijedan naredni video i subscribeujte se kako bismo bili još jači kao zajednica. Tu je link za majice, link Telegram kanala, portala idiokratia.com, Instagrama. Sve linkove informacije, kao što uvijek kažem, možete pronaći upravo u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!